It's a good morning to you. Welcome to Asake Online. My name is Zenzele Ndebele. Lolu luhlelo oluthiwa i-Side View lapho esikhuluma khona ngezinto ezenzakala ezigabeni zethu ngesikhiwa sithi current affairs. We give you weekly current affairs on many other things that are happening. They might be political, they might be economic, they might be cultural or social. Even as a church nazo siyazibambala lapha lezi economic indaba zomnotho welizwe. But today in the program we'll be looking at the cultural, probably tourism-wise and also developmental. Uhlelo lothi sikhuluma abaningi liyamazi sikhuluma lo Chief Dakamela, and every year siyakwazi ukuthi ngesikhathi lesi sabo April kule mklomelo koDakamela, and every year sekuyi-ritual nje ukuthi sihlale phansi senze inkulumo zokuthi amalungiselelo ahamba njani. What is it that people should expect? Babu Dakamela, welcome to the program. Siyabonga Baba Ndebele, sibingelela abalandeli website, sibingelela abantu emagumbini amane omhlaba. Siyabonga ukuba ku program yethu lapha ku Asake. Njengoba sitsho umkhuba wakhona. Nxa singasabanga lapha singakayenza umhlomelo uthi asikaqali siya. So ngibona ukuthi kubalekile, siyabonga ithuba futhi lesinikeze lona. This is the third edition, but I want us to go back. Susuyenzile iminyaka le mbili edlulileyo bekuloku kuqansa kusiya phezulu. Asiqalise ngomklomelo wokuqala lapho sesikhona sekube le intuthuko enganani. Nxa sikhangela intuthuko, ngithi intuthuko is both tangible and intangible, intuthuko or development. Yeah. Kodwa uzananzelela ukuthi nxa sikhangela mbona ngathi intuthuko yokuqala kumele ibe sengqondweni. Intuthuko is not only infrastructure, because kumele siqale invest ku-infrastructure yekhanda kumbe yomcabango, then you can easily add into ze-infrastructure. So nxa nginanzelela ukuthi lapho sisuke khona umklomelo lo esasuka kiwo siqalise khona sibili sizofika lapha namhlanje sokutshengisa i-interest. Abantu they want to invest. Uzananzelela silomunye ubaba laphana indoda yakoNcube efuna ukwakha technical college, high end technical college, a big college sibilo ngathi ngo-polytechnic. So kuyatshengisa ukuthi ngemklomelo nale sesimanage ukuthola abantu abafuna ukwenza khona lokho. Uzathola omunye umuntu esithi hayi lami lonyaka maybe ngifuna ukufaka isibhorane, uzathola omunye umuntu esithi lami lonyaka ngifuna ukwenza so. And also sikhangela last year, sikhangela this year interest from corporates, interest from organizations, interest from companies. Mbone ngathi ibanengi but bona be target ukuthi sifuna ukubuya emcimbini onjalo. But I always feel ukuthi kusinikeza i-platform ukuthi singaqalisa uku-engage sithi kanti njengoba uyi-company le ekepha umgodo ungeke usishiyele umgodo othile, uyi-company le angeke usishiyele lokho. And mbone ngathi labantu bakithi khona ngale emakhaya omunye seqalisile kuyi-rural BNB kwakhe ulungiselela umcimbi nalowo, and ukutshona lokhuyana kukhuluma nge-infrastructure ngoba seqalisa ukwakha laye elungiselela ama-visitors abebuyile. Enginanzelela ukuthi lathi sizaqhubeka sisenza njalo. Njengoba umbuzo ubuzile ngicela ukuthi ngiwubambe ngiwuphelelise lapha, kodwa kule positive change sibili. So singakhangela lapho, I remember iside yakava umklomelo yakuqala identifier umama wayefuna ukuyakhela indlu. Then kwakule siphala senkosi, then kwakule nkomo lapha, inkomo zethu I'm sure sezizinengi. But looking back lapho esaqalisela khona lapho khona kulomehluko onganani? Uzananzelela ukuthi sisuka lapho esasuka khona kule siphala senkosi sibe la ama-ups and downs. Okunye ayungazenzi siyasikhuluma nge-drought. Okunye abantu labo angazi bayatshintsha. Abantu kwesinye isikhathi nxa usafika bayaku-appreciate bekulalela, but ungahlala labo uqalisa ukuthi ndoda ugwetshiwe inkomo kulomthetho othile singalimi ezifuleni kunganjani. Then abantu sebeqalisa ukukhangela ngelinye ilihlo elingekho lihle. So ngananzelela ukuthi kule last year abantu bakithi khona ngale khaya babetshayile bevunile sibili kakhulu. But then in terms of contribution to isiphala senkosi angazi ama-reasons awo, but it was not as it was siqala laphana, yayingathi lo even bevunile. Then lo mnyaka odlulileyo bayihlulekile sibili ngenxa ukuthi bengavunwanga. But nginanzelela ukuthi in terms of ukungena kwabo abantu la lapha esisukele khona mbona ngathi kuya fluctuate nje abantu interest yabo
abanye bayokukhangela ngenye indlela, but ngibona ngathi khathesi lalapho esisuke khona i-difference ngathi iba khona. Ngikhangela kulokhu babaNdebele njengoba ukuthinta silenkomo silanilani. So nanzelela ukuthi we need now ukuthi si-invest entweni ezibalulekile ezi-sustainable. For example, besikhuluma ukuthi sokudingakala ukuthi sithi every village ibe le solar powered borehole esenza khona irrigation system ukuthi kulinywe utshani benkomo kumbe lamabele amancane. Ngenxa ukuthi last year umnyaka lo odlulileyo sifelwe zinkomo eziningi, i-stock feeders senelisa ukusithenga koBulawayo and i-transport costs ziyasilimaza. But singaba ama solar powered boreholes every village asithi mathebele lento yonke engasabali kodakamela. Uzananzelela ukuthi indaba lezi esikhuluma ngazo zokufelwa zinkomo sebese sithenga at local level ngoba wonke asithi village ewani ibe le 2 irrigation systems 5 hectares ukuthi sebese sisolvile that issue. But thina bese siku 36 inkomo. So last year unfortunately we lost 6 as a report were, so sisele ku 30 inkomo. But how do you do this? Because Kasarapara, I think they were about 7 or so, or less, and in 4 years' time, so we were 36. You know, despite the drought, you have done exceptionally well. You know, what's the trick? Okunye siyakhuleka sicela labakithi ukuthi besikhokhelele, but also njengoba lapha nananzelela ukuthi from isiphala senkosi sathenga izigayo ezintathu sizama ucreate employment ukuthi abantu kube kugayiswa kuyaba lamabele. Xa kugayiswa lapha kuba lamabele abelokho abanye bagayisa ngegalani. So igalani liyani igcina siyenza amasaka ngo6 athenga inkomo. So isigayo esinye nyakwazi sikule sinye isigayo esisodwa esathenga inkomo ezingu5. Esinye laso sathenga okukodwa. Le role yethu liyana abantu bebeyihayo omunye ethi ngicela ukufaka inkomo le ngithathele impahla koBulawayo kubuye inkomo liyana ingene. So ezinye bese ziqalisile ukuzala futhi inkomo. So lokungama returns okuzimali okuyabe kungena mhlawumbe kwamadlelo mhlawumbe okunye kuyabe kubuye mhlawumbe kuyi-court fine okunye kungama contributions abantu bese sithi thina njengoba sesithengile inkomo maybe zaba ngo11 thina besifuna uhlaba 8 sesithatha ithuliyana singena futhi ibe sesiphaleni kumbe sesipayeni senkosi. So ngibona ngathi izindlela ekade senza ngazo. So yikho ke lo nyaka sifisa uku-introduce ukuthi siqalise ukudrilla ama-balls ukuthi singadluli sibuyele futhi ku-drought njengana le ukuthi sifelwe zinkomo sikhangele silomhlaba amanzi 25 meters phansi khona phana. So we are also encouraging ama-communities ukuthi lathi sincedise phela sidrill imgodi sichama 5 hectares zethu. Uzabona ukuthi ndanxa kule drought nxa ingekho sebesibuthelela utshani. Nxa ikhona sesithenga ke utshani lobuyana at a lower cost ukuthi kube accessible and affordable to abantu be community lapha. So sas-translate amabele ebezinkomo ezinye zizala, translate ama-fines ebezinkomo. So yindlela esizama ukubamba ngayo. Kodwa kwendlala le uNkulunkulu ngiyongeneleyo ngoba besingela stock feed besingenelisa ukuthi singenzani. So kusincedisile kakhulu. But I would like to say this ukuthi I feel ukuthi this year kodakamela we failed mbijana ngoba abantu abethu bezikolo ngoba thina besirely kakhulu esiphaleni senkosi and abantu bebengela lutho. Last year abakhiphanga kuhle, last year sichelwe emasimini. So abantwana bezikolo abanye we did not manage ukubabhadalela ama school fees. Ukukhetha labanye esibakhelayo we did not manage. So I feel ukuthi sifailile, but then it was a learning curve. Sesikwazi ukuthi what should we implement sisiya phambili. Ngiyabonga Ndebele. Yeah, you're a good example of how isiphala senkosi can actually help our communities instead ukufita abadala, ubakhela izindlu, ukufundisa abantwana and all those kind of things. Sibuye ku imklomelo kodakamela 2025. Lapho mbona already you have really done a good job in terms of marketing. Mina ngiqalise enyameni. Last year besibulele ngaki kanje. Last year besibulele ku7 lapana ezadliwayo. Lo nyaka siya ku14. Besilokhe sizama izifiso zikhona besitargete 10 to 12. But ngendlela embona ngayo abantu bafuna ukubeka ngayo kumele sifike ku14.
then uhlupho futhi olunye olosichayayo inkomo zifile abantu abafuna ukurelease inkomo ezithengiswayo labanye abafowethu abanye they are contributing sithi hayi sesiphosela laphana thenga lawa eyodwa thenga ezimbili thenga lawa eyodwa thenga ezimbili ngibone ngathi kusiyafika umcimbi sibili i10 to 12 singabe siyichayile but isifiso vele sifisa ukuthi kube yi14 ngoba remember umcimbi lo sisetha up o camping silabo bush dinner sile lunch le supper because last year we realized ukuthi abantu sababamba sabadlisa ilunch le supper ka1 ngabo 4 but abantu banatha amaphilisi echukela abantu balaba echukela landani so sananze ukuthi siba stretch kakhulu so this year sifuna ukuthi kusave lunch then ibush dinner yethu bisisave ngabo 5 kulaba bayebesele bengabalekelanga umsebenzi bathi hayi sesigijima mhlawumbe umgwaqo but kusenelisa ukuthi bedle ngelunch bephinde bedle ngedina so just imagine ukuthi inkomo mezihlatshwe from mhla ka3 up to mhla ka5 yiko lapho uthi ayiphekwa ngomhluzi wenye ngoba every day kuyabe kubulawa inkomo but you know what I find interesting is that kule lunch kule dinner kule nkomo so it's still not late ubaba uTakamela silaye lapha and if you feel like you really want to contribute kungaba inkomo kungaba imbuzi kungaba inkukhu kungaba icash kungaba ifuel anything that you think you can help or you can contribute to make this Takamela a success, please get in touch lo Babu Chief lapha siza chi number egcine go program lapho ukuthi you are able to contact her and contribute la ukwanisa ucontribute ngoba is one event that people are looking forward to every year. Sihambe kuma activities lapha ukhulume ngebush dinner. Last year there was lunch esifuleni. This time around tell us about the concept yebush dinner. Last year sayenza saphonga uyenza i-determination yakhona as investanga kiyo lo nyaka vele kuya kunzima ongabuyanga yazi ngempho ngomzwela nje kuphela ngoba okwalonyaka kuya kwelinye izinga okwalast year saphonga kwenza nje sayibona iconcept it was beautiful civil but this year inanzelela ukuthi sizafaka even ngoba lapha nisadla ngo4 5 ish kongela lighting kwakungathi kusakhanya so kwakungakhanyi ukuthi idina umbe lunch and konga investwanga in terms of setup but this year vele i-bush dinner yona iyodwa is an event on its own ngoba sifuna kube le acoustic kube lama performance ku bush dinner ngabo 6 sebehambile abanye la abasalayo sesixoxa ke ingxoxo sesihlanganisa abantu ukuthi hayi ndoda wena ntwana uyenza izigubhu kulomunye oproducer amanzi antoni lokho zinkomo kulomunye lokho amatheka antoni ngeconstruction kulomunye ofuna ukwakha lapho sihlezi ke ku bush dinner abafana bechaya ngamacaqo kwabo kancane laphana kulonga ama performances kufakiwe lighting kulama khandlela ku creative sibili cultural ngendlela yana emnandi ama president ethunqisa intuthu laphana hayi okwalonyaka yazi besokuphuzile yazi the way you talk ngiyabona na but songani Valentine vele kubi sibi kanti kunini vele yazi sokuphuzile okwinto lokho kufundi ngakho phambi kwakusasa ngoba sibizile sibili lonyaka kuya kusethiwe ngenye indlela lamanye ama restaurants are coming in Paul is coming in labanye aba set up izindawo khonapho kubulawa liquality into ibenhle labo babuya in we are using also izinto zakithi ekhaya kusetha ingcebethu amacansi lani izigogo vele isetup yakhona enye ifuna uzibonele ngoba nxa sikutshela twakutshelwa ikuncitshwa so injalo izaba lama performance futhi sizaba lama bonfires as well abantu bezosela but kade sikuthenga uchasisele iconcept bush dinner mbona ngathi wathi ngichaya bush dinner iphelele khona lapho but bush dinner futhi this year I know ukuthi sike sakhipha elinye flyer kade city camping $200 but ngifuna ukuthi ngikucacise lokhana abantu bakithi sometimes kuya fail ukuthi sizwisisana $200 liyana isikuthi ukukemba $200 you can bring your tent you can camp mahara
ukudla kukhona okwamahara. But what happened last year, we had abanye abantu ababesithi but thina chief thina silandanga uzokudla mahara la. We also want to support because ungakhangela khathesi thina nxa si announce ukuthi mhla ka 4 and 5 April kule event si announce singela lutho sisebenzisa faith anti so base sithi no thina siyasifisa ukuthi lathi sifike sithenge ukudla. So liyani sasifakile 200 is to say uyabufike maybe mhla ka 3 4 5 3 days lokudla le camping. But for those who understand the concept that we are trying to fundraise, but nxa ungela imali yokuthi wena mfuna ukulokhuza ukubhadala i-camping liyana, you are also allowed ukuthi uyabuya uzikhempele ukudla kukhona kwamahara. Same applies to i-dinner. I-dinner yabikhona for abanye abangenelisa ukubhadala, but for ama-organizations afisa ukuhlala le nduna nje ixoxe up close njengawe so lathi kodwa kamela la uyakhona ukuthi hayi thina itable for 6 siyibhadalela $250 siyicompany sifuna ukuhlala lawo ngoba ukuhlala lami lapha uyabuhlezi labanye abantu futhi abangancedisa even ku business yakho elingancedisana selisukile kodwa kamela, but it's a platform yokuzama ukuthi sihlanganise abantu sakhe isizwe. So besizama ukuthi maybe at $50 umuntu uyakhona ukuthi for i-bush dinner ebhadale each ngekhanda for fundraising purposes, ukuthi lathi nxa siqalisa umcimbi sithi avesi le 10,000 sizacela abantu bejisa than ukuqalisa umcimbi singela lutho completely, whereas we can also try to raise. And then bese sitsho futhi ukuthi lokhu ungathi uyacheta ungathi uyasuka kimi ngapha ningathi ningale itafula liya cheaper futhi at $30 like umuntu ngekhanda, but itafula I'm sure maybe lingu-6 maybe lali $200, but isilokhu sisayenza ama-calculations akhona. But into lezi zonke aziso force matter, ukudla kuyabe kukhona still okwedina kuyabe kukhona okwe-lunch, but for those who want to assist iDakamela Foundation, who wants to assist imiklomelo kaDakamela, will understand ukuthi but let's contribute ngendlela naleyi ngoba singafune ukuthi sicela imali, but we need to produce i-concept and i-experience la ungathi but ngibhadalele ngakholisa ngithemba ukuthi sizathi sisuka lapha isetha mhlawumbe uNdebele la uzapho ukuthi mina ngizabhadalela ngi1 uma ngizabhadalela itafula ye-site yonke kanti kuba kuhle kube njeyana lathi siyasikwazi hayi sibhadalile ama-providers ethu labana as much as abantu bevolunteer ukwenza zonke lezi zinto kubalekile sometimes i-token of appreciation lathi futhi kusala isikhwama sikwazi hayi nxa sizayenza umcimbi wethu asithi i-budget $36,000 for umcimbi sikwazi ukuthi maybe 6,000 or 10,000 or 5,000 silayo sithi sesikucela ukuthi hayi faka la $100 sesijisa lokho kukhona. So I thought kubalekile futhi ukuthi ngikushare ukuthi wonke ama-prize abefakwe kwezinye izinto is for fundraising purposes, and ayisikho ukuthi wonke umuntu kumele yenze khona lokho ngoba ukudla still kukhona free, amatafula akhona free, uyadla uzihlalele lapha unjani, but bese kusithi laba abafisa ukuncedisa babuya sizozihlalela nje befake la ngama-$50 kwabo kumbe befake $250 pay itable. Ngiyabonga Ndebele. Yeah, I think uChief uchasisile kakhulu lapha nokuthi kona the aim is to fundraise, so that's why kule mali ze-camping kule mali ze-dinner and so kuqakathekile ukuthi sikunanzele ukuthi siyasupporta and every year uChief angeke behamba out siyacela izimali now, so into le imele la ikhule to the extent that it can actually manage itself. Ikhula njani? Ikhula ngoba thina siya contributor, siyabhadala lathi ama-dinner wherever we can, and we can contribute to that. And of course i-date ngu-April 4 kasamhlaka 4 5, so ngu-4 and 5 and laphana besixoxa lo chief laphana wathi mhla ka-4 kuyabe kulama performance laphana abanye abaperforma laphana. Yes, khala uthi mhla ka-4 sithoke sisaba-grade ama-artists ethu akhona mhla ka-4 silokhu sizama ukuconfirma, but I think si-confirmed the likes of platform 1 ngiyazi abantu bakithi bayithanda kubi okuzwayo, so lawo basazotsho ukuthi bayabuya sizofaka ama-posters, but labo bayabuya silabo amaqaqa, I think they are also coming, silabo sekunjalo ama-Africa, silabo the legendary Chess Skuza uthi uyabuya sibili la ezochaya khona wayedla yedwa seqalisile la ushayile lapha kuma-social media ukuthi ngiyabe ngikhona siyabe sikhona ngale sigida sibanenge, so ama-artists manenge achiyeneyo. Also have amanye abantu osaziwayo ababuyayo from
kwamanye ama countries aba-actor kwezinye indawo abangasoma Zimbabwean but abangama South Africans. We also have abantu abavele Zambia, also have lapho ubukhosini bakwaNdebele. So into yakhona ngathi iphuma kuhle, and it seems even internationally or regional abantu ba outside they are appreciating this event. Enthemba ukuthi umoya lo babambileyo lathi ungasibamba sisizwe lathi sizithole sikhona, ungathi umuntu ovela kwaZulu Natal ethi bengikhona wona uthi bengingekho okuye lakho kuyazila. Yeah, you know, so kuningi okuyizinto lapho kuyakusenzakala. Sesikhulume nge-bush dinner lapho yabisenzakala, i-bush lunch, sesikhulume ngabo platform 1. Benhleka lapha unitshela ukuthi kuzabe kule bush massage. Yini ke le bush massage chief? Kuyafiwa mina sengingatesta vele nje abantu abazomassage abantu beqalisele khona apha enduneni. Ezizinto ngizwe sibili awuboni ngathi ngiyacazimula nje ngiright ngihappy. I-bush massage ke sithi thina i-therapy. Remember silokhuluma abo mental health, physical health konke lokhana. Abanye abantu badinga nje ukurelease ama stresses. Uthola umuntu le thole lampu nyane edinga ukwenziwa nje, so imizimba yethu la iyanakekelwa. But now I know abantu baye behamba ama massage spas, but now what we are doing, we are taking it outdoor. Sikufaka ezihlahleni. Massage yakho ebisenziwe ezihlahleni, inyoni zikhala nje ufakiwe khona phana edongeni. Massage khona phana edongeni, chebe sifungenza even o mat bath. Uyenza uthiwa kubaluleke kakhulu. Lami i-mat bath angiyenzanga kodwa ngiyafuna ukuyenza. So zabona siyenzile sibili nama pictures beyenza so that we show the experience. Singa Photoshop ukuthi sabona kusenziwa ngapi. So siyenzile sayenza i-photoshoot yakhona so lizayibona isipackagewe ukuthi ubone ukuthi kukhulunywa ngani. Ubone ngathi abantu kuzabe kuyiline, abantu kumele bebesemcimbini. You know, ukhuluma nge-mat bath, ngike ngaba lenhlanhla ukuthi ngiye eMiddle East a few years ago, last year or so, ngase ngisiya eJordan, ku-Dead Sea. So nxa usuvakasha e-Dead Sea lapha kule shop ethengisa i-mud soap, i-mud bath. I-mud bath udaka lwe-Dead Sea lolwana solupackagejiwe kwathiwa i-natural what luthengiswa $180. I-mud soap from the Red Sea is sold at $70. Kuyabe kugcwele ama-tourist. So la sesifuna i-mud bath evela koDakamele. Thina khonapha singacharge sithi hayi $50 full lokhuza or $60. Abantu bakithi bona laba bahamba bayethenga Red Sea $180, $60. Bathi uDakamele seqalisela uthanda imali. But what makes izinto i-tourism engale isebenze, abancengi umuntu abanjani but into zabo siyazithanda, but abantu bakhona ngale yiba bayenza into zona lezi zaba le value. Yiba bavumayo ukuthi nxa kuthiwa $180 it's worth it. Yiba bayenza i-Red Sea yaphakama. But lathi we need to appreciate izinto zethu esizibona ukuthi zile potential, sizenze zibe le value. Nxa kubuya umuntu eSouth Africa engatholi umuntu eZimbabwe sithi akuyadura ukudla lokho wayitafula i-$50, wayitafula kuyi-$250. We have went endaweni eziningi okuyabe kuhostiwa ama-party kumbe kuhostiwa ama-business lokhuza bhadala $100 ukungena anti but ngama-business already they are making profit bayenza izimali. But thina a-community led project, project or program ezama ukuthi ibhadalele abantwana nama-school fees, ezama ukuthi yakhe izindlu, ezama ukuthi ithuthukise nje isizwe, ezama uku-investa ku-culture and heritage. Uzathola abantu besithi hayi vele ku-right kumele kube amahara yonke into and it's for free yonke into the event. But kulama ama-services like o-mat bath kuningi kuyabe kufakela phana kulabantwana ababe besukile abafundela izinto zona lezi, and i-experience on its own layo ngiza kuthumela uzashare ugeze ngodaka bekubambe bekwenze konke lokhana. It's a royal experience sibili, mina ngiyenza le royal experience. Ngithe ngibona ama-picture khona ngathi uzabona abantu sesithi bafisa ukwazi induna lapho, but come and experience kuyabe kukhona. I hope uzashare ipicture yakho lapha sifaka program lapha chief esenza i-mud bath so that abantu get this experience. So if you have not yet decided ukuthi abokoDakamele mhla ka-5, I'm not sure ukuthi umeleleni ngoba this time around, you know, first just complain ngemgwaqo but sasihamba every year, and I think every interview, chief, how far ngeNkayi? We need to ask that question. Hey bakithi, umgwaqo eNkayi vele nxa sesiya emcimbini sesilungiselela imiklomelo kaDakamele, vele yona imbuzo naleyi imele ibuzwe, but vele njengomkhokheli I have to say it.
but also kubalulekile ukuthi ma usuzinikela umuntu obuza umgwaqo enkayi amelanga ebuzela ukuthi ufuna ukudecide whether or ngiyahamba, but kumele ebuze nje ukuthi is there any progress, but still whether there is progress or there is no progress siyahamba emgwaqweni, siyahamba siyenkayi, because sometimes izinto lezi eziyi-hindrance to imisebenzi yethu, to i-culture yethu, to i-development amelanga kube yithi esizinakayo, amelanga sizivumele ukuthi zisingene sithi hayi angisoze ngihambe kumklomelo ngenxa yomgwaqo. Kulonye indoda engathi ngiyilalele ikhuluma nge-America, ikhuluma lamazwe bonke oDubai labo, ithi these countries were not built by an army of angels, but akhiwa ngabantu abathatha i-decision yokuthi sesisakha indawo zethu. Just imagine it was a desert iDubai, but abantu bazinikela khathesi iDubai yini. So lathi kubalulekile ukuthi sihambe kunjalo, but well for i-progress ngiyabona sikhona sibe stretch bazama ukuchaya 24 kilometers, of which mina I also appreciate that. I know abanye abantu they say no kumele ukuthi ukuchaya 80 kilometers yonke, abanye bezathi hayi ngabona omunye sithi ama priorities ena misplaced while ngayenza Victoria Falls road, but Victoria Falls road umucha edubeni lo lesikilo thina we've been crying ngomgwaqo enkayi for the longest time, but I know abantu sikhangela izinto ngendlela ezitshiyeneyo, but for the purposes of progress and development imklomelo kaDakamela vele nxa usukhona emgwaqweni wakhona awuzwa vele uthi ukuhlungu, but hayi there is a progress ngathi bazinikele kule 24 kilometers ababhizi ngayo, sebefakile okunye okuyithara ngazi ukuthi kuyingaki kilometers, but ngibone ngathi ngikhangela from where we were and now I think kule progress. And also whoever aba responsible ngemgwaqweni le kumele bekunanzele ukuthi we have people coming as far as from Zambia, from South Africa, from Tanzania, labantu abagadayo khathesi so kuyi-tourist destination, and kubalulekile ke ukuthi aba responsible bezame bakithi ukuthi besincedise, because it's also good for income, it's also good not only for Dakamela but for ilizwe, and also it's also good for i-face nje ilizwe, ngoba abantu next year phela usangabona khonapha siyethekelelwe ngumswati o misuzulu o Zuma, ngoba ngezinye singathi sifungamba ngalo lo moya ovunguza ngayo kuzenzakala khona lokho, and asifisa ukuthi kudidizelwe sokuzanya ukulungiswa ngesikhathi sona lesi, but is approachile ke ama RDC councils ukuthi zamani ukuthi lapho ngakabi lethara khona zamani ukugreda ukuthi abantu behambe kuhle bengazondanga, ngoba abantu bakithi okunye okubazondisayo izinto zona lezi angithi. So kubalulekile ukuthi uhulumende okunye okuzinto okuzondisa abantu sizama uku-addressa abantu bebe happy, zabona ilizwe liyakheka abantu bejabulile. So road or no road 4 and 5 kukhonakale ko Chief Dakamela kuningi so kuyabe kusenzakala lapha inkomo sikhulumile ukuthi zabe zabo 10 14 khonakale ezidliwayo kule lunch, you know, bush lunch, bush dinner, kule bush massage. It's an international festival. Kulabantu ababebuya besuka endaweni ezitshiyeneyo sesibalo Tanzania, o Zambia, o South Africa, indawo yonke, you know, abe Harare labo nyakwazi babebuya. There are some people that I know who drive all the way from Harare to Dakamela bezobona. So wena nxa ukubulawayo lapha kumbusela upane, you know, echolocho, what's your reason indaba ungabuyi khona ngalo uzohlanganyela labanye to see this experience. There is something that I find interesting that you have done this year. Ngiyabona ku advertise amabhasi lapho ukuthi abantu bazithengela ama ticket bezingenele ebhasini behambe khona ngale. Maybe you can give us detail on that. Yeah, we've engaged also lamabhasi ahlukeneyo. Amanye ngathi they are willing ukuthi sithele fuel kuphela then abantu behambe, amanye they are willing sebehlisa price. I know MPS sehlisa price wathi yena uzasenzela at $14 ukuhamba lokuphenduka, nxa yabe khona esuka mhla ka3 yabe khona esuka mhla ka4, but ukuhamba lokuphenduka mhla ka5 intambama or ekseni, so ngathi besinika amabhasi angu4. But unfortunately indlela abantu maybe bathenga ngayo ingathi lo ngomabhasi angu4 asikagcwalisa angu2 asikagcwalisa, but kuba buhlungu ukuthi sokufika umhla ka5 or umhla ka4 abantu beqasa ukuthi amabhasi angaphi in, but if you register akhona ama posters akhona ama number akhona uqalisa ukufona akhona amakhomba ase-ofile ukuthi ukuhamba lokuphenduka $18. So la khona ukuthi lizingenele ngu15 lizihambele nje lilodwa libhadala $18 ukuhamba lokuphenduka, iyalimelela ayisikuthi yabe silijaha umbilichiya.
And also silamabhasi njengabo Coombs. I know Coombs uyake chove kodakamela and has been supportive ubaba wakhona from last year, and uyatsho ukuthi no sizathela ifuel kuphela. Bakhona abantwana abasecholotsha abafuna ukubuya kodakamela for imiklomelo, I think 81. So khathesi lokho sizama ukudinga even amabhasi amanye and also ifuel eyamanye ukuthi sithele ngoba baningi abantu abafuna ukubuya but ama-resources ethu malutshwane. Ngoba kwesinye isikhathi umuntu esithi kule free transport yini, but ngubani oyenza ukuthi kube le free transport? Sile malini esikhwameni semiklomelo kadakamela? Ngubani oncedisayo ukuthi kube le transport? Ngubani osinikeza idizili? And ngibona ukuthi kubalekile ngeke ngathi ngisitsho kwenye indawo ukuthi nginje mina I have maybe 6,000 followers ku Facebook, kanti ngacela ukuthi hayi bantu bakithi ngicela lonke lo 6,000 limfakele $10 for imiklomelo kadakamela, ngiyasendela $60,000. Vele siyasithinta kuphela sitobetsa nxa uthatha kufuneka amabhasi sitobetsa kuphela, and it's how much anti twa indlovu ihlinzwa ayihlinzwa umuntu oyedwa, omunye ubuya le Okapi, omunye ubuye lamanzi, omunye ubuye lehloko, omunye ubuye lebhemba. Uzabona indlovu kubalula ukuthi ihlinze, kodwa kwesinye isikhathi abantu bakithi bawukhangela uhlinza indlovu wedwa bethi sifuna ubona ukuthi uzayidla ise ngaphi, sifuna ukuthi ayiqede. So futhi okunye bekungathi bafuna ukuthi release indlovu, besama uku-engage izimpacts ukuthi sinikeze indlovu abayidlayo la bazabe wosa khona ngalabantu bedla indlovu, but sihlutshwa futhi ukuthi kuzamele siyithwale, kuzamele sithole iroli, kuzamele sithole idizili, but zonke izinto zona lezi asikabi lazo amadizili, asikabi lawo ayeneleyo. Bakhona abanye sebesincedisile ukuthi hayi uzathela la mhlawumbe ibhasi e1, but sitoke si-encourage ukuthi asibeni lo moya omuhle onjengowabanye abancedisayo. But the problem enyaka ibe khona baba Ndebele, I have to say it sibili, omunye athi kanti mina ngingena ngaphi entweni yakodakamela, mina ngingwecholotsho, ngingena ngaphi entweni yakodakamela, mina ngingwePlumtree. Kodwa kwesinye isikhathi kuthiwa kungaba lo mlilo omncane, wonke umuntu kumele ebuye ezofaka uncwadi, kungakhanya kuthiwa ikhandlela eliyi-1 lingakhanya, kulula ukuthi lathi singathola amakhandlela sibuye sizonjani, sizokhanyisa khonapha, sibuye sizokhanyisa khonapha. But singathi thina njengoba kungokwakodakamela ayisikho kwakodakamela, waye umuntu wakwaNdebele esukuma, waye umuntu wakwaZulu esukuma. Siyagqoka izinto okuthiwa Pierre Cardin, Dolce & Gabbana, ngabantu umuthi lo mfuwa abayenzayo, but bakuphakamisa ezingeni lokuthi la ungagqoka uDolce & Gabbana ukuthi into leyana it's an international brand. Kuyenzakala vele ukuthi into ingazithiwa dakamela ibe international, ibe national, ngaphandle nxa uzonda yena udakamela kumbe uzonda isibongo esithi dakamela. But kubalulekile ukuthi sikhangele sibe objective, sikhangele ukuthi kungaze kuvuke lupane, kungaze kuvuke ePlumtree, kumele siyefaka incwadi kusukuma imililo ibe mnengi ukuthi olowo omunye ungacitsha siyethatha ukhuni silayitha. Into ekhaya senza njalo, isikhuni siyachiya singacitshanga ekuseni sivusa ngani ngelahle. Manje abantu bakithi as long ilahle lingekho ngakibo kumele licitshwe, kumbe akumelanga lifakwe incwadi. So ngibona ukuthi kubalulekile ke singabantu ukuthi sifunde uba moya munye, ngoba i-development, uthando and appreciation knows no border, knows no boundary. Awukwazi imhlobo, awukwazi isihlobo. Uthando, appreciation kumele ihambe far and beyond. Ingakhethelekile ukuthi umuntu ngenkaya, umuntu ngelupane, umuntu ngecholotsho, umuntu ngePlumtree, umuntu mthiwa ngaphi khona ngale amanye amabala ngaqambo kuyahlupha, umuntu ngeHarare, umuntu ngecholotsho. But okubalulekileyo is to appreciate something good happening. Ngiyabonga. Yeah, I think you've really emphasized the need your support lokuthi kubanjiswane, and you might not be wabukhatshana usaid no I wanted to go but in Australia kumbe ngise Harare kumbe ngizabe busy ngobulayo khonapha. If you are not able to go there physically but ule means mhlawumbe ungathenga iticket omunye umuntu uzahamba, like you said kulamabhasi ayi4 kakagcwali. And so if people can come forward and say, you know what, I'll pay for a seat in a bus, omunye umuntu ehambe ejolotsho khona, I'll buy a plate, omunye umuntu uzafike siyakudla khona. I think we've talked about so many things that people can chip in with, and abantu lapha bakhona kade sibazibuza ukuthi sithinta bani ngaphi. So ababe befuna ukuncedisa chief bathinta ubani. Sesayenza even inamba yami sayenza aba public phone for purposes of coordination, ukuthi umuntu enganthinta sengitsho ukuthi hayi uzakhuluma lo zibani. Ngoba kwesinye isikhathi nxa ulima kwesinye isikhathi uyazibambela ikhuba, ngoba ukwazi ukuthi ufuna indimi iphume njani. But soke sitrainana laba abantu lokho beyigqoka bezwisisa ukuthi into le yipi. So bengangithinta even enambeni yona le public phone, we can always refer ukuthi hayi
kulokhu uzathinta uzibani. Also kuma flyers lama posters akhona amanye amanamba asebenzayo khona phana, khona kamunye ubaba kuthiwa nguNtini, ikhona kulele elamabhasi, ikhona ekaSibasa, kulawa amanye ama flyers nje anxusayo, ikhona ekaMandlovu, kulaba be-bush dinner and camping. So inamba yami nje la ikhona khona lapho, but also ukuthi omunye umuntu uyafuna ukuthi ehle connected direct, but we always also refer ukuthi si-share i-load yona le, but ama-numbers wona lawa ukuthi angiwazi ngekhanda, but eyami ngu-0775 45 6103, 0775 45 6103 Equanet. Then in net one 071 78 23 892, 071 78 23 892 ngenye le ngenet one. Bakithi ngiyabonga Yeah, I think sesixoxile lapha imiklomelo kodakamela yabikhona mhla ka4 and 5 April kodakamela eNkayi, and kuningi kuyabe kusenzakala lapha, like we said, with this transport there. If you are not driving, ungelayo imoto ukuthi uzihambise khona ngale, uyakwanisa ukuthenga iticket, ungene ebhasini, ungene ekhombini, ukhulume labanye abantu abahambayo labo ababe le transport khona ngale. Kuningi esingakukhalela khona ngale. Of course, as usual kule miklomelo ezanikwa abantu abayenze into ezibukekayo. So first and foremost, we are looking forward to those who will appreciate will be appreciated bethola ama awards, so babe khona ngobuningi. But kulama performances amaningi achiyeneyo, kulabo bush dinner, kulabo mud bath, kulabo bush massage, into zonke ezinjalo, kulama performances abantu abaningi babe performa khona ngale. So I'm not sure ukuthi if you are not moved uyabusaleleni. So asihlanganeni eNkayi mhla ka4 and 5 April. Amazwi okugcina chief ngathi nayi ngicina khona phansi uzabe live stream. Definitely sizabe uzabe live streamer ubaba uNdebele, kodwa amazwi okugcina engaba kanje baba ukuthi hayi okubalulekileyo luthando, kwesinye isikhathi okubalulekileyo kunye ukuzinikela, okunye okubalulekileyo ukuthi sibe kwazi ukuthi zikhona izinto esingazitshintsha in our lifetime, zikhona esingasoze sizitshintshe in our lifetime. So asifocuseni kakhulu kulezi esenelisa ukuthi sizitshintshe, asisupportaneni, asincedisane nini, asixhasane nini, siyadingana singabantu. Namhlanje ngingakudinga, kusasa ungangidinga. So kubalekile khona lokuthi ube umoya ohlala ukhona esizweni, usigcinile ukuthi ubuntu bethu budefine luthando, budefine ukuncedisana, budefine ukubambana. So i-culture yethu vele ebalulekileyo is not only ukugqoka imqhele, ukugqoka ukuvunula lani, but uthando, inhlonipho, ukubambana, yiyo kwakuyi-culture yethu. UMzilikazi engabambananga labantu engasoze esakhe isizwe leso, uChaka bengabambananga engasoze kwakhe kwaZulu, bonke ama-monarchs esiwaziyo kwangasoze kwakhiwe. I-independence elizwe leli kungabanjwananga ngendlela okwabanjwana ngayo ngesikhathi sona lesi, kwangasoze kuthathwe i-independence yona leyo. So ngibona ukuthi kubalulekile ukuthi siqhubeke sivuselela umoya wokubambana. Njengoba sisitsho-ke khathesi kuningi esitokhu esakudinga, inkomo, ngamanzi, yini, i-transport, ibhasi, ikhombi, i-fuel. Kubalulekile-ke ukuthi umoya lwana owawuphila kwabakithi kudala ukubambana, owelima wona lwana, ukuthi umuntu engela inkomo, engela khuba, wayelima ivune encedisa ukuvunwa. Nango siyalima, sicela uncedisa ukulima, sizavuna, sizancediswa futhi ukuthi sincedisane ukuvuna. So ngibona ngathi hayi uthando alihlale kithi, ukubambana kuhlale kithi, inhlonipho ayihlale kithi. Ngiyabonga kakhulu. Ay, siyabonga. So I think we've gotten all the details now and we know what to do. You can support in many ways, by attending, by contributing. Kuningi esingakwenza ukuthi umdlalo lo oyabuso uyi4th edition emqomelo kodakamela ekhona ube yi-success, and of course we're already talking about next year. One thing that I like about uChief ukuthi athi eqeda ngona phehle eqalise futhi wa next year. So into zakhona
zonke. He's always working. I'm sure now sesebenza full time for Imiklomelo yakoDakamele, but we can see the fruits. This is why the event is going not only across the village, but it has gone past national, it's now international. We are seeing different people from different countries coming to this event. And this time around we will be live streaming from koDakamele khona ngale. So nxa ungenelisanga ukubuya sufakile ama contributions akho uyahlala ke ubukele emsakazweni since we'll be live streaming. Lingakhohlwa intonga. Intonga esayiwina last year koDakamele khona izabe ikhona layo, izabe si live streamer siyithwele as an appreciation. So bakithi siyalinxusa ukuthi libuye koDakamele, siphinde silinxusa ukuthi contribute where you can. My name is Zenzele Ndebele, belibukele iAsakhe online. Lingakhohlwa njalo bakithi ukuthi you like and you share the program. Ukhula njalo uchifute isikhuni lawe phonga ukuthi like uthi share, ungathathanga isikhathi esiningi bakithi. Asihlangane njalo kwezinye indlela.